ole zanin chu David Beckham le Victoria te chungchang in ngai tha zoi zoi ang o atlang pui zor zorin in mu masak berna kum sang kha zakwa somko pasari David Beckham le Victoria Adams Space Girl member te chu Manchester United player shoot khom na anin huwa Victoria chuan laugh at first sight ani ti asoi David chuan Victoria phone number adila Victoria chuan ticket chunga aziaka David chuan tun thlengin chu ticket chu alavong reng atira chuan David anu le pa te hianin Victoria hi andu puiwak lova achan chu Spice Girl member ania anlarna samai sia Beckham ma huna ti chiat an hlawa ma se anwa chuan an pom vele ta ani anin hnu kum khat vela David chuan in holna zungbun US dollar chingriat le sanga manvel mangin in nei puya asoma kum sangkha zukwa sumko pariata Victoria chuan an fama saber Brooklyn Beckham apaiti apuang bok Spice Girl World Tour kalai ani awangin Victoria chuan anau pai awangin har sarna atok na salea a band member pui Melby chuan stay sa tangin achuak fowa aluak thinti asoibok kum sangkha zakwa sumko pakwa March tha a Brooklyn apiang ta ani Brooklyn apian kum sangkha zakwa sumko pakwa July at Ireland nei Castle pakhata anin neya heta hian mi somni pakwa chau antela Victoria chuan vera wang wedding gown le gold tiara akhoma David chuan suit var a habok ani ceremony nuwa an pani in purple outfit in angan thanga midang zani somthum dangtenen alomna hun an bot seile ani kumsang ni somni pania an fapa panina Romeo James Beckham apianga sangni pathuma David chu Real Madrid ta transfer ania achung kwa tenen Madrid ta an pemta ani Spain anomla hian David chu assistant Rebecca Lusnen affair an nei ti thuthang alo chuaka rumors nasatak apiang ani Rebecca Luz unau pa chuan David le Rebecca in leichin na an nei ti asoya Rebecca Luz point TV interview aneina David nen relationship an nei ti asoibok Mase David Beckham chuan hetiang an soi zong chu thudik lo ani atia a statement a kanin nei na chu alomom hleya nupui ro pui tak kanei ti in a soi Rebecca Luz scandal nuwa po anin chen lo David chuan affairs anei ti thuthang chu anola ani chuan kanin nei na chu ahlim hleya kanupui ka mangaya midang tu ma in chu thil chuan thak theilo ti in a soibok rumor suna sa hle ma se David le Victoria te chu anin chen lo kum sang ni panga an fapa pathumna Cruise David Beckham apianga chung konun chu apanga in akal zela David chuan LA Galaxy a transfer anei nuwa achung ko member tenen Los Angeles a an pema an thiante Tom Cruise le Katie Holmes chuan Hollywood celebrity tam tak telna lomna nen an lo bot seya an lo lom hle ani kum sang ni pakwa David le Victoria te chu Emporio Armani advertisement a antela an panhein puan tamsin lo chungin mudun angin tha an la a khovel puma adar na sahle ani kumso manin nei nuwa David chuan akuta Rose som tatu a chutira Rose pakhat zel chu kum khat ayo ani ati kum sang ni som pakhata Chanchin Princess of Wales Kate Middleton le Prince William in neina royal wedding a som annia Victoria chu athom no ha ka wangin fashion lama mi ten an fakna sahle chumi kumve ka chuan Victoria chuan now aneya an fanu nei chun Harper Sevens Beckham apiang ta ani kumsang ni som pathuma David Beckham chu kumsum thum pariat mi a upani in football atangin a cholta a football atanga cholnuwa England an kirlea Victoria fashion business ati chak theinan England an kirle ta ani Los Angeles a nomlai chuan England staff tenen conference call an nei fo angai awangin zanlaya po tho angai thina achau theile thin Victoria poim kanha atam hlea ka chau hle thin ti in a soibok England an kirle nuwa David chuan chung ko enkol le Victoria business ti hlotlin angai poimo bera London a inro pui tak an leya an siam that nuwa an chengta ani kumsang ni som pasaria kumsom pariat anin nei nuin anin nei thutiam chu ceremony tlem te mangin an siam thar lea David chuan interviewa mitam tak chuan Brent awang chawin nge inom dun anti chu anilo kanin mangai awang le kanfa pali ro pui takte anom awangin kanom dun ti in a soi David chuan in nei na hi aul samlo ti apoma ma se anti suale har satna anto atangin inzir chuak tonin anin nei na anwong nung reng thina ti
Victoria chuan kan pani hian team thatak kan ni kanin ran pui tona David chu pasal ro pui tak le pa thaber ani ati ani chuan David chu anuna akopui dik tak ani ti asoibok tin ni tin min fui thara kanin nei na hi kanwan nei na ani ti in asoibok kumsang ni sompariata Prince Harry le Meghan Duchess of Sussex te in nei na som an ni awangin an kal le boka hemi kumve ka hian social media David le Victoria anin thendon ti rumors adar na salea Victoria representative te chuan in thenna thu a lawa he thu thang he social media fake news ani ti in an hnol ngal British Vogue interview wa Victoria chuan kumsom ni chung hian kanin nei na chungchang hi mi in thudik lo tam tak an siam reng kan pania kan nom ran chuan kan chak lawanga ma se kan nom dun chuan kan chak jok ti in asoi David point interview wa in nei na rei takhe na tho ngai ani ti asoya mangai na chu alo mai lawa ni tin in ngai sak le in tran pui ton na apoimo ti asoi bok kumsang ni sompakua an kumsom ni anin nei lom nan friends rama Palace of Versailles an tloa Victoria chuan Instagrama ni poimo taka munro pui tak kan tlo ti in aziaka tin kumsom ni alo ni to hi karing thailo atibok anu kuma tepo birthday le an anniversary tina anin fakton ringa mitam tak chuan couple goals ti in an ngai sang hle kumsang ni somni pahnia kumsum ni pathum anin nei lom nan David chuan French newspaper interviewa kanin mu masak ber atangin kumsum ni panga aloral to ma se Victoria chuan tun thleng po in minla tilhim reng ti in asoi mitam tak chuan Victoria chu nui ngai lo anti thin ma se David chuan nui adu le a anui aza thei hle thin ti in asoi bok Victoria ngei po in nui zatakin mi in nui ngai lo min ti hi ka career pakhat ang deu anita ti in asoi ve bok anin nei anniversary a social media a hetiang hian aziaka David chu mihlim thei tak ani antia ke chu nui ngai lo min ti kanin nei na po hian a dei rei lawang antia ma se tuna kumsom ni pathumna kan lo thleng ve ta ati David le Victoria Beckham te hmangai na hi affair humor divorce humor ramdanga pem ngai na le na boina tam tak an ma chon chung poin anin biak na anin ngei sak na le anin tran pui ton na awangin kum tam tak anin nei na an vong him thei ani Victoria chuan anniversary lomna social media a David nang chu kan nei zong zinga hluber inia ka hmangai che ti in aziak apasal a hmangai zia chu alan tir chiang le ani David point tribute a post veya kum sang khazakwa som kwala ya TV an interview na video hlui pakhat a share interviewer actor sacha Baron Cohen chuan ti hian David azota Victoria imu ma khan space girl idu to em David chuan nui deuh chungin no but I was into post ti in a chang post chu Victoria space girl a ming post spice ani chutiang chuan David chuan nui zatakin Victoria hmangai zia alantir David le Victoria Beckham te chu celebrity couple zinga kumrei tak in nei te zinga mi annia anin hmangai na le in ngana po achak le ti asoi anin nei na hian kumtam tak lo dei sila anin hmangai na message thlum tak te po in share zel turin kan du sak ani David le Victoria Beckham te chanchin hi atira tanga atop thlengin harsat na affair humor divorce humor le na awanga boina tam tak machon thin ma se anin ngai sak ton na anin rin ton na le anin hmangai na awangin kumtam tak anin nei na hian kalpui thei ani chu